Swafo le tua te male alo ma le anganga pa ia. O le au le manosi le olo tau manosi ma o wolai. O le au le mana le olo saunga le muwai peo le tātou folaunga. Le tua le whaafonga tatalo. E na te whaafonga mai le tātou alanga. O le wa mawala le nei tai au. Tai au e tātou wheo fofua i ai le alofa ma le anga le leo le tua. Ma o whaatalo whatu i lo o tō mamalu ma o tō pa ia. God is good, people. And all the time. E le leile tua. I te mi uma. Let's go share God's love. What do you feel for whailanga le leima le olofo le tua? Tell all that God loves you. Yeah, and so do I. God is good. And all the time. Le leile tua. Te mi uma. God is awesome. Let's tell all. Worship, worship, and worship Almighty God. O maia. I tātou ala langa fia fia i le li. I tātou ala langa i le papa o le tātou wolotanga. A wao le li o le tua sili lea. O le tuputele lava o ia e sili i atua umalava. Come, let us sing to the Lord. Let us shout joyfully to the rock of our salvation. Let us come to him with thanksgiving. Let us sing psalms of praise to him, for the Lord is a great God. Let us pray. The call of fellowship to all near and afar, to unite and join in worship. Shout joyfully to God Almighty in his praises. We stand in assurance that your love has made today possible, and we plead to the blessings of thy Spirit to assist us in administering your praises. Our triune God, with humble hearts we ask, please commune in us as we carry out our servanthood. O le valaau ina ia tau au fia umalau whanau i le tāpua inga. E sula i le alofa sirisiri ese o lau wa fio. Mātu tutu i le whaaloalo matangi sia lo wanganga pa ia.
Ina ia maua se maupoponga le nei sauninga I le anganga ma le manatu o tasi. Le tua fetalai. Tanga loa tusi la ua fio. Ia mawalunga I le viinga ia te oe e whaawawahu. Ono Yesu Keriso le ali I whaaola ua mātou tatalo atuai nei. Amene ma amene. O le a tātou vivi atu I le tua le se lau tolu sifun malvalu. Se lau tolu sifun malvalu o le viinga I le tua. O le a taitaia I tātou le au whaipese.
kulo le monga ka po ia la kua le ngi kai au. Kulo fo ile pa ia le ka le sia me se le mamalu le ka po inga le kua le ngi kai au. Su le sungal to ina le tua me se le whakau. Me se fo ile mamalu le ka le sia. Fionga le kai fongo mamalu lau wa fongo. Angi foile malu le au whangal wenga le kua, le suaku le ka malolo e ango kala mal Faatuatua, pea foile ki ngā malolo, e atu mwhai male, wa malu le kako e ka le sia le ngei foi kuaso. Ia ole kulai aku iala le, ole se singa ki a kongo le ngei foi wha yaso. Sa maua se awangoa, e longo ai le lau kele o kako e ka le sia, leo kako whakasi ma le sungal to ina, Faatuatua, me se le ngō whaialo voi ngi kai au, me se whai lau whaingal wenga le kua, o lo kau whai manguia, e malu ma lau kele o kako e ka le sia, a whai whai wa, whake ia whai ngisho kako le wala au ko ka māloa ngi kai au, ia o whainga ia o ka mo whainga le. O le ngai kai au, ai mai sele a se singa o ki a kongo, ki a mal ngalo le kua. O le, ka le sia, ka kongo o lo kele ngisi o ka koe ka le sia o lo mauar king o le mai ku mau, ia o whakakalo per ka koe ka le sia, ngisi foi o whaikala vai, o langa foi o mai o kingo. Ia mga kual lau ke lenga ka koe ka le sia i kulanga sa kalango foi male. Whionga ki a kongo ia lo kasi nge kai au. Ia o kasi foi o whiku whika iala o ka koe ka le sia le ki ngai a flora. Ia lo o maguia le ka koe ki ngā makua. Leo whiu ka koe whakasi foi ngisi foi o ka koe ka mam ka koe ki ngā le ngei kai au. Ia. Lo whape ngaonga manguia ia ka mama ki ngā mākua le ka koe ka le sia. Ole, o mei o le whekalenga Yesu, sa ia whapea i lunga le maunga. O ngā whapea, awange i whake inga i mākou, whaso songa. A ia la vea i mākou mai leanga. O poia ngā sa, whekalai Yesu, i le moko o ka ngaka i lunga le maunga. Pape ngala se la ngonga i ka le sia ngi kai au. Ro sio mia ka kou, i le fili o ki a polo. Ai pe kai, ia ka kou ku mau pe le kua. Ka kou ka kalo, mo i la kou o lo maua king o le mai ai maise la kou o lo so e le file mu. Ia, ole, e lai ku, ole aso le sunga toina, ia manguia, le launga le nge kai au, ia, kapu mainga ia le, lau sunga le toina, ia maua foile, manguia le malor kako e ka le sia, a waka mai lava i kako makua se i ol whangau, ia, o le nge foile wha alwa yaso, koe foio kako whangau i kulanga o onga, ia, pa manguia aku kako whangau, wa uma foile kaimi o le malolonga, ia manguia le malor ka koe ka le sia ngi kai au ongo Yesu soi fua. E tanga ese a mori maua ti akono. Lo ngona fo ile mali e le whaalongo ile nei tae au a o alo fo lau le i o le ainga ti akono. Ia awa fo ile soi fua malo loina le ka le sia. Ia pena mau e le saunuanga male. Ta walunga fo ile mori mau. Ia le lalo langi le mau o manga. Ia o loo tufitau whao ai o le lalo langi. Ai o loo vea fo ima whao so songa le fili mana au. Ia ina ia lofangia i le tua le tō soifua ma loo malosi. Ia malu pui pui a peo na au. I believe we came this morning with heavy burdens. O a venga i tau soa. E le ngā whatia i lo manosi ma so i loa na fo ia.
But I think that's the beginning point where God wants us to be. God wants us to come before Him for that absolutely impossible. I think that's the moment and the placement of hearts that God wants you and I to be in. So lenei la taeo. Te manatu o mai uma matatu o venga. O afo ini atu ngalunga mani o venga mamafalo ina o mai se itatu woi to tutuli sa tauro leni. Let's give it all to God. Give God your undivided attention. Let's pray. For me le tala o le mawai ngā mali atua, matui manua, mai ele la lofisa for mai e, ua malie. Tala o tupu for mai ua malie. Ua malie le whaaloalo, e peo na liri wai tui manua. O uputo mua le nao le neitai au le tua li fonga la nulotu. Mātou ta mua lava i le malie. Wai malie lo walofa le tua mo i mātou lau whanau. Wa mātou wala whai le malie. Wa toa malie yo mātou la ngona le tua. O whita amatu ngao le nawa yaso. Ai wa mātou wala whai mai lava i le manuia o lau o fio. Wa malie. Malo pule whaftai whasoa. Tele Faatuainga na mātou whea ngai ai le nawa yaso. Moli mau foi o le ainga ti a kono o talavai. Ono ngase tu mau. O le upumoni a le tua fesuisu ya ila mātou manosi. E eita e au la ngona i le file mu. E ei foi isi aso le tua. O la ngona le whawaivai. Ai peitai le nei vai aso sawa matalia le tua. Mātou whape atu. Se le tua malo pule. Ua malie. O wha malia ina whilangalo mo mātou loto le tua i lau tau singa. O lo walofa tuli loa lo walofa le mawai. O leo lo wha afu ina ai le nei e kālesia. Mai a le tina matua ia Flora. Se ia o lava i alo ma whanau le nei mawhtanga. O tui tala atu pui o mātou anganga le tua i lau o fio. E te whaafafonga ma sila tanga i mai. I le taele le tua o mātou anganga maloto. O lo i ei le anganga o le whaaftai. Whaaftai whaasoa ta maa. A wai le ma whaia ma ngā whatia so mātou malosi au so mātou i loa. Ai lo e teita ina pēr le sao le nei e kālesia. Whaaftai le whaafafonga ina o a mātou taltalonga. Le mātou tui atu. Ia te leo tali tuali maina le tua sa mātou whanonga. Whaaftai le awina mo i mātou lo lava anganga. O lo wanganga lo o maupapale pēr i o mātou tangata. O lo ono sa ia pēr o mātou winga maa. Au le tua lalo le tua leo lo saunga le muai pēr le mātou sāwalinga. O upu tō lau mai ua wa fionga pa ia. Ua vea le masulu i o mātou vai. Au se ta iala. I le soifua ma le olo le tangata. Mātou whaafutai mo ainga. Whaafutai mo mātou, whaafutai mo mātou whanau. Lele ie mātou wala au whea sia i mai lātou. O lo alala ma, au mawai le stete ma le vaengo le lalolangi. Whaafutai ta mālo tau whai tusa uma i mātou i lau tau singa. Whai tau atu fua i lunga le upenga tu whai langi. Nisi o tama whanau le nei e kālesia le tua nei te tonu le te Faatuatua. Ai whaafutai leo to e foi mai le tāpua inga. Na alo iai a inga maulotu mai e kālesia. Peo le anganga le nalo o. Mo leo a i le tua le mātou upu na whaungaina. Se ua malie. Ua malie o mātou loto i le pule whaasoa lau o fio. O lau fsota ingo le lalolangi ma le langi le tua e ala ia Yesu Kiriso.
O le atoanga le nā le tua I le anganga wa whaamali eina. A le loto whaange tia o le tangata mātu pe pese ai pēr I aso lo mātu wola. Ia I lau wa fio le vi inga ma le whaamanu ma le whaaneitanga. Nei se yo I le whaamavau lava. God, we came. You conquered. You granted. You opened the doors of fellowship this morning as we open the doors of our hearts to you. We come before your presence, longing for your peace as well as your blessings. We come before you with our brokenness. We ask for healing and your restoration. God, mend, restore our inconsistency in serving you, O Lord. Teach us to be better Christians. Teach us to be better mothers, better fathers, better children. Teach us not only to talk about you, Lord, but to be about you. Our walk is unfaithful at times, but because of your love is so unconditional, God, continue to teach us. We ask that you utilize us where your will needs to be done. Use us, O God. Le tua, o la mātou tatalo I le nei tai au, e le aise me whaingata I la wafio. Mātou mamoli atu yo a aolofa le tua, le soifua ma le ola, malolo ina o la wekalesia. Ka nesa, le whaamama, le fatu, le mawalunga o le toto, wa le mawhaita wina le tua. Wa hawhai nai le malosi. Ai wa le mawhaina o I ai le matu Faatuatua. Ta mai te pule au au I le matu wola. A le au ngani a lau whanau a lo whangia, whaafua level o matu wola. Ia umina matu waso. E mātou wheofo whai ai le nei o langa. Wha maupopo o mātou ainga, o lau e ka le sia manu, ina ia mawalunga I peso vi inga. Fono le tua, o mawhitianga o mātou tino, ina ia maua le whaasilingo sa mātou manosi, e ola tautua I mo oe. O lo iai le leo le maliu ma leoti, o le tunga maula vai e mātou whaafsanga I aso e le se ua lo finangalo, ai le mawhaia so mātou malosi o na talitalia le matuitui o le tunga mau. Ta māsulu ia I mātou I lo manu malo, ta taila mātou va ai le tunga mau tu fua, o na wha venga I lea o le whanonoa, ma mātou ai le loifonga titulu. Mātou te tatalo le tua I le neiva yasu wa a mātalia. Ia whaifo mai langi lau whaamanuia. Ta iulu I la mātou savali. Ina ia whaatino o mātou ngā luenga I lau lava whaamaoni. A ia soa I o mātou ua le lofa. Ia atangia I mea uma mātou te whaia. Ta talo le tua mo lau e kālesia. Whaonga I lo finagalo. Foa I mai le tua ni anganga mani loto tutoa. Ia ngā wai atu o mātou loto ina ia mātou sta ia lo finagalo. Ia mātou I lona fituna I le tua. A wai le o whaingo fie le lalo langi ma ona fili e peona whianga iai. A vea ia le tua le nei maafutanga ma ona tangata. E whai ma fitu papula I lau sila sila. A o se mai moanga fo I lea I le lalo langi mo lona whaungaina. Ia tele ai peso vi inga le tua. Ai owane I vi ia I mātou.
whanau, mai ale malolonga le nei vaitau, o le ato e taliu atu ma, o le whale atu le aso a tai au. Ia o ngā fo i le tua le malolonga na whiangai ai. Ia e whaawawai le wha moe moe mo le li tausanga a onga lo tutoe. Mātou mana tua pēa, mātou whanau le tua, o lo o lalama, ta ape solo i le lalolangi, o no kiute wha le malo, ia e me sei fo i o whiau mga luenga ma le tauatina engo a inga mawhale. E o iana mātou le whelongo a i le tua pe whewaa iai. E ua lava le sātau o la ua fio e whai mawhasota inga. Whamanuia i o mātou tau a inga. O lo o alala uma i le lalolangi Atua i meise sio mātua tunu i sa moe sae ma si sifo. O le wha moe moe le nei aso le tua ua e sira tangai. I lo fangia le tua wha tonu folau pēr i mātou. A o mātou muli muli ma le anganga maulalo e whaia lo finagano. O le a foi se upu le tua ua e wha o ngā ina e tō matau inai i mātou ma le nei vai aso. Ia sau noa oe. Ai a wina mailo wa nganga pa ia ni ia mausa li ai le wha moe moe. O le toi mana o le ia o le nei nuu. A o sa mātu i whonga ma le tangi tō tūli le sa tau pa ia o lau whio. Ia ta mā, ia ui mā ngalo i o mātu o leo ma mātu se uma. Wa mātu whaia. I le toto pa ia o Yesu ke riso la mātu ali i whaola. Hear our prayers, O God. Cleanse us in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, whom we offer our prayers of thanksgiving, forgiveness, as well as our supplications. We pray. Amene, ma amene. Wono se fun marfa. Tātou tu e pepese i le tua.
Ina tuspaia. Alo mulita ipele. Tātou tusi Faatuatua le kalesia. Le alo o el whaasalonga i le lau tusi salamo. Salamo 5 a o le a tātou whaitau ato mai le whaupu mua se o se 5. Following our church lectionary, we will be visiting the book of Psalms today, verses 1 to 13, here from chapter 56. Salamo 5 whaupu mua se o se 5 tātou whaitau whilafua iai. Whaafonga maia i la whionga pa io le tātou atua. Le atuai, i alofa mai i ateo. A wawa nau tangata i le fia maua o au. Wa whaasaua mai i ateo i lona whaitaua mai i aso umalawa. O le aso o te matau wai o te Faatuatua ai i a te oe. Wa lātou whaawinga ese i au upu i aso umalawa. Wa whaasanga mai i a te au o lātou mawhau umalawa i a au leangai. Lātou te sao ea ono o le amio leanga. Le tuai, i e lafoina i lalo le nuu i loto sa. O le aso te valaauatuai i a te oe, ona liu tuaina i lea o e i tamai i a te au. Wa au i loa le nei mea. Wa ia te au le tua. Wa au Faatuatua i le tua, au te le fefe i se me whaia e tangata i a te au. Se 5. A wawe e la vea ina au na i leoti. E te le whaamalosia e o uvae ne i tuleia. Ina ia o savali i luma o le tua i le malama lama o e ola. Ma reko se 10. O le a tātou toi whaitau mai le 3 se 5 se i o atu le 3 se 5. Ma reko lona mata aupe se 10. Au le 3 se 5 se o atu le 3 se 5. O le a tātou toi whaitau wai pēna masani ai. Sa i le ala i lātou, mua wae i Jerusalema, o mo mua fo i Jesu i a te i lātou. Wa o fo i lātou, wa lātou muli atu fo i male matau. Ona toi ave lea e ia le to se 10 ma le to alua. Wa ta watu i a te i lātou mea a o i a te ia. Tolus fufa. Be merciful to me, O God, for men hotly pursue me. All day long they press their attack. My slanderers pursue me all day long. Many are attacking me in their pride. When I am afraid, I will trust in you. In God, whose word I praise, in God I trust, I will not be afraid. What can mortal man, what can flesh do to me? So they were on their way up to Jerusalem with Jesus leading the way.
And the disciples were astonished, while those who followed were afraid. Again, he took the 12 aside and told them what was going to happen to him. O upo le tua, ianga le leile tua, ngā lue mai pēlo nā nganga ia ini ia tā maua se mana malamanga ia awale ngā luenga o le nei tae au ma le sāwalinga o le nei vai Aso Sa. E le tu ititia le anganga o le whaafutai ma le whaamalo i le paia o le ekalesia malo maupapale malo le tautailouvaa foi a wafe au mga luenga sa o tātou whengai ai le nei vai teimi. Sa tō ngā le rue foi la inga lau whai pese le vai aso o mawai ia malo le lotu tele mo le wha malo losi. O le o tātou o mai le nei vai aso fou ia tātou whawhea ngai foi ma mea fou o le tua e ale ilo nā lofa whasoa. Ai ole tātou ngā luenga le nei tae au wha le tala le lei. Wha ngā ina lavale tusi whaita waso ia wa mai foi ma le matua i le valu la leo tusi 5 ma le ono amo fa fonga se o toe faitawina wa e faitawina lo fe sola tai i e utu o le mata i lau fangu ele o iai ea i lau tusi. Psalm 56:8 so that you yourself have recorded my wanderings, put my tears in your bottle, are they not in your book? O le au le whaungaina la le manatu au tūlo a mai le tusi whaite wasu. Ai o le a whapea le tātou manu lau tīmo. O le Faatuatua e umane o loo e a ao le tua ai leo le tangata. Trust that you're ultimately in God's hands, not man's. Whamatale, o la se mea i louta ngata kerisiano. E te atua tu vale ai, ma e pole vale ai, i le ola ina o le nei o langa, i le lalo langi nei. As a Christian, what are you afraid of in living in this world, the 21st century that we are in? Just to name a few. Masalo o lisi vaenga o loo whaima venga mamafa i lau kerisiano o malo fitawai. Le maua se maupoponga ma se whalo whaninga. O pomu malo losi whaanuki la, e ona whano ele miliona mal miliona o le soifua o tangata. Unfortunately, lo iai pēr i le vaenga i Asia, o loo whaamatua ina pēr tangata teritonu. Tangata kerisiano. Nei tangata a lafolo le nātou Faatuatua ia ke riso Yesu o na oti ai lea i le whaasalanga. O lisi vaenga lea o popole ai foe o le equality, social justice. O le pule whaamalosi e whao ai le ai ata tau le tangata soifua. Ia maisi a mau atunga lunga e ona awha i nei le ola o le tangata kerisiano o lo soifua i le lalolangi le nei. A whai o lea la wa a mai e le tua mo oe maa i le nei tae au ia le lau tusi la lea salamo 5 ma le ono. Mana tu o salamo. O le lau tusi lea salamo, the book of Psalms. O pese matatalo ese o le noo a le tua o lewo tu whaatasia. O lewo combine i le tusi lea salamo. Ina was whaia i lātou e mālo tua oi. Ia lene whaatawhea i le noo o le tua i le tāwheanga. The Psalms were collected together after God's people in the Old Testament were invaded and they were sent into exile. Yet from then on, as we all know, they had no freedom to rule or govern themselves. They had no shape or even power to make their own society. Ai lewa pule e sea, wa lalo le puleanga o mālo tua oi.
For mai le tala wa ve estele ayata tau. Le soifua faatangata ola. Wa ve estele latu identity fa Israelu. Wa ve estele latu tangata identity o le faatangata o le tua, le nu o le tua. Ai le wo peopea, ai le pule o malotua oi. These people, Israel, were surrounded totally by different beliefs and lifestyles, and they were now ruled by foreign authorities who can be very hostile to their faith. Na e upuia le whaongaina le tātu tusi whaitau wha mai o le whaasawa, o le whaasausili, oppressed, afraid, being trampled. O le salamo la lea, o lo whaatatau ia tā vita. This Psalm 56 that we have read, it's talking about the time when David was afraid in his life. Le te mina sufi e tā vita I le whewhi mata. Mai o le ola fe sola sola ta I a tā vita. Mai wa le maua se mapusanga wa le se fi le mu. Mai e luma fale tua fale I fili o lo tau sa ili o ia ina ia tu oti. A tātou toi wa aile leila wa ilunga le mele for mai le salamo lima sifunu maleono le uru talai, but right beneath it for mai mole uspese choir master ile lupe ile olo oi me mamao but then it continued for mai ole salamo ata vita ina wa pu e filistia ia te ia I kata salamo ata vita ina wa pu e Filistia ia te ia I kata. So they said this was David's Psalms when the Philistines seized him in Gath. That's the background. E peona tātou tala noa I so e aona e malama lama I le background, Faatuatua malama lama I le I upu ia peona whaitawina. A whailao le background la lea, I le teimina pu e ai tā vita I le au Filistia, I le ai leo o kata. Ia, se isu e alfa fonga mai. Fo mai la Samuelu mua le mta upo lua sifunu matasi. Fo upo sifunu lo ia upu ia. Wa tu lai ta vita, wa sola I lea aso na ia saulo, ai wo o atu ia akisa le tupu o kata. Wa fai atu au na akisa ia te ia, e leo ta vita e ale nei. Le tupu o le nu. E leo le nei e ale tangata na lātou langi whitali ia ia lātou siva, o loo whapea fo mai na whasia saulo o ana afe a o tā vita la lea, mai se fulu o afe. Mai o tu e tā vita nei upu I lona loto, ua matua fefe ai lea I luma o a kisa le tupu o kata. Wana le liwa I lea, I lana mio yo lātou luma, ua whaatangava lea yo lātou luma. Ia ona tu atu ai lea e kisa, a kisa tā vita I alu. The story of David. David was the second king of Israel after Saul. Mana tua Saulo le na fatui ese I le tua. He never obeyed God. So God rejected Saul. By rejection of Saul, God said that I have chosen a king to replace you. And it is David. So from then on, David was the king in waiting, chosen by God. The throne. But he was the king in waiting. So while David here was king in waiting. Pa wale malosi na ya solo pito filo lava na tutoe ya pa wale melen tau sa ili lota vita se tapeta vita, so he can recover in power. So that's the background. David became so afraid of Saul. Mai lole tala na sola ese maya Saulo. Sola ese maya Saulo I kata. Le ia ile tupu leo akisa. Ia, Saulo la ia sola mai. Mana tua tātou o kata. O se tasi leo a aio Filistia. It's a Philistine nation. It's one of the cities.
David was not a very popular person in Philistine. Mantua ta vita lena, o lena whaia ina, ila lātou tō tautailouvaa, whaila ele o koriata. When David defeated Goliath, ia whaasanga lore, ia whaamuta male tele o Filistia. So, taupoipoi mai nata, e sola mai a Saul. E sola mai I kata Filistia. From one extreme to the other. For mai le tala, wa tu whaafea ngai nei, wa alanga mai au auna a akisa, mai e leo tangata e lea. E leo tangata e lea, o lena whaia le mea matautia i tato. Mai te poe atu I tā vita, whaalongo tā vita I upu, mai ona whaatangava lea I lea. Somewhere between that, after the servants were telling Akisa le mea lena tupu, ia ma le whaatangava lea lea. For mai le talitununga, o I la lena tatalo I tā vita le 5 leono lea. E leo ia I le tātou tusi whaitau. That's where David prayed the prayer. Le salamo for mai a mata I le fefe a tā vita, a tawalunga I le whai upa se fulma taulu for mai a wawa e la vea ina unai le oti. The psalmist, it starts off with David being afraid for his life, and it ends with verse 13. For you have delivered me from death. For mai le tā manatu au tū le au fiai, o le Faatuatua e umane, o loo ye a ao le tua, ai le o le tangata. Our theme for today is that trust that you are ultimately in God's hands, not man's. God's hands, not man's. Let's go to the text. Va vea tātou. For mai le whai upumomua, ia e alofa mai ia te au. Be gracious to me. Other translation says, be merciful. Manatua le background leo te tala no atuai. Tā vita le lo I ao o tangata Filistia I o ikata. Ai le la langa I le tatalo lea. He's saying, I alofa mai ia te au. Be gracious to me. Be merciful to me. E leo iei se mawhau tā vita. O tangata kata ia le whaatitawela na tala lea. He's not thinking that it's the people of Gath le whaatitawela na prayer lea. Be merciful to me, be gracious to me. Ai le lo tau rai le mawhau tā vita I le tua. He thinks that he is at the mercy of God. I le whai upe whafo mai o te mita I le tua ono lana fionga, o te Faatuatua I le tua, o te le fefe lava I se me whai e tangata I a te au. David continues in verse 4, he says that he paints the contrast between God and people. He says, in God, whose word I praise, and in God I trust. What can flesh people, tangata, what can they do to me? What can flesh do to me? O lefta sola nei a Saulo, ai lewi a ao tangata Filistia I kata. Ai for mai, what can flesh do to me? David, flesh can kill you. That's a no-brainer. They can kill you right now. You are entirely in the hands of the Philistines under the leadership of King Akisa. You're at their mercy right now, David. David didn't see it that way. And it's how it's not how he encourages us not to see it this way either. When we are threatened in our Christian. Flesh le upo le flesh le tangata. It's a Bible word that emphasizes how weak and small human beings are and how they can't make a move until God tells them to move. So David is not being naive in thinking that no one in Gath can swing at him with the sword, but he's only reminding himself
that what they can do, that what they want to do to him, can only be done when God allows them to do it. He's not in their hands, but he's at God's hands. He's not at their mercy, but he is at God's mercy and God's hands, like we all are. E vaveana o manatua le angai atu o Yesu I Yerusalema. E peo le toa lena toa I tāvita. Tāvita lo la matia le soifua ma leola. E fili mana au ina ia tuoti. Ai fo mai. Ua le tatai ai lona wha moi moi. He believed that he was in God's hands, not man's hands. As Jesus was going to Jerusalem, le soifua na la matia, we know that his life was being threatened throughout his life and his ministry and his works. Sa ili ni tuoti. For mai le tolu se fulu ma le lua. Mai sa ile ala I latou. Yesu le mo na so. Mai wa nga I Jerusalema. Ai for mai le sa valinga lea. E mo mua ma mau Yesu. Mai e mo mua Yesu o na ofu ai leo I latou. Wa latou muli atu foi ma le fefefe. They were on the road going up to Jerusalem, and Jesus was walking ahead of them, and they were amazed. And those who followed him were afraid. Afraid of what? Efefea. Well, angona lefefe, because they knew very well where Jesus was heading to. Alato mautino le oti le o ai Yesu Yerusalema. Alato mautino lo faataritali mai taitai o Yutaia. So they were also afraid for themselves a while. Me tupu ya Yesu tupu fo ye lato. Afamele talan sa vali malie lava. He walked calmly ahead of them. He walked unafraid because he was trusting that he was ultimately in God's hands, not man's hands. Jesus believed that he was in God's hands, not Judas's hands. O lo I ao le tua ai le o taitai o le malo Yutaia. Na talitonu Yesu o lo ia a ao le tua ai le o Pilato le na whaia le unga. Manatu Yesu o lo ia a ao le tua ai le o fita Roma le na whaasata rinai o ia. He was in God's hands, not man's hands. Pe au le nā mo I tātou le nei tai au. Ole, lu I tau fo I lea ke riso mo oe mā. He says that when we are threatened, or even we become afraid as Christians, we need that same attitude. We need to get our eyes off the people in the world who are against us. Who protects us. Le whanau le tua. O lo si o mea I tā ua I whita ma tu ngā leo la. O leo toi whai o fia le soi fuanga. Ai mesi o tātou le au kerisiano. O le whaarolo ma au le nei tai au. A e si le fia le lei ma e mauti noa. O lo wha moe moe o lo I au le tua. Po le a whita o le a fo I le whaingata. E le mawhai lava o na manu I lue ai tā ua. Mana tua story no Abramo. Abramo. Alu e whai le tauranga. Alu a story na ma le mautinoa. E leo I eise manu e osi ai. Ai na alu lava maustai. Ono lea. Manatu Abramo. Le ai lo I le tuolo na wha moe moe. E le Faatuatua ina le tagata ma le larulangi. Le nalo o tau si fia le stina fo I ahana ia. O lana palonga na amusia ai o ia le totele. Ono wale mawhai o na whanau. A fo mai na tangi lotu lava. I au tafa le whale te talo.
E le i tau i masui ia amusanga amusianga lengo whai mai. E wha mai na tangi o loi mata na utu pupuina i le tua. Wha mai na utu lawi i le whangu i le tua. A wā sa yeilo na talitununga i le mawala na to manga i. A wā o lona wha moe lai a au le tua. E ai ta ua. O le whenga tā lelo i nei so i fuma leo la. E tatu te talitonu lo i tatu iei i le tua afta iei lo i tā uma whenga tā mawhita o na mamulu ai leo le tā Faatuatua. Au le Faatuatua leo lo la langa mai. E peo na tamu whai mai ei tā vita. Ai wha mausali a Yesu. O le Faatuatua i ti ngā lava le matuitui. Ti ngā lava le pupua ngā ua wha afsangai. Ai lae le opapole. A wā leo lo iei le wha moi moi a au le tua. I think that's the problem with us, old generations, our youth. We need to choose and select. Where is your life at? Where is the placement of your faith at? Are we placing in God's hands or man's hands? God's hands or man's hands? That's why it was easy for Jesus to go to the cross. He knew very well. He was firm because he was in God's hands. O le whea au fwoi le namo i tātou, le mamalua o le ekalesia, me se le ekalesia, sa moa ua whaafonga mai. A tau si le fia ma tā mauti noa, o le tā wha moe moe i le tua, wha mai e mautu lava le tātou. Mai e mausali lava mea tā te whai ai longa le tā leo. E le malu e lua se tō whama se tā whautautanga. A wā fwoi leo wa whaala lango, leo tā whaalango lango. Ma wha moe moe i le tua, ai leo le tangata. E le uma wha fitauli, o lo tupu pēr pupuanga, au le whautuanga le leitai au, to e fitu nai po wheo i ailo wha moe moe. O ia au le tua, e te mautu ai, e mausali ai, ma e manui ai, ia po a au le rarorangi, ma le tangata. E whai oe ma maa ta vale vale, le ise me mautu. Ia lofa ngia le tua le tai au, ia whaatumu le tua le whaasoa, ma nino le tā whaalongo, ma ia te ia pēo na vi inga, nei maso uma se i o le whaavavau lava. Amene. O le pese se lau fitus funmaliva, se lau fitus funmaliva, tātu pe pese atua i le tua.
Mai ia e mua ia lofa mai le lalolangi le tua e ala i lo walo pele o Yesu ke viso. O le taulanga sili le na e le mawhai na whaatu salia. A o le taulanga le na le tua lo fia wha mautu ma o la ola pea i sia matu e kale sia ma le lalolangi. O le ala leo le tulai. O matu ofo inatu le nei taulanga le tua ina ia wha lau tele ai lau misiona i le kale sia. Anga le leima wha apa ia, ai au maia lau file mu ma lau wha manuia, mo i lato wa saunia ono Yesu, wa la tuai la mātu whainga taulanga. Amene. Sa langina awina maelo ngang pa ia fa malo si au e faila na nga luenga o lo ia au le tua le fa moi moi tu lo ulai le ava mare binga ta wai ane pa ia le tapo inga i le tua e nei tai au mare fa moi moi ia lewa tātou whalongo whiau o le nei aso, peina mana waina e lana wauna. Hei te tonu foi le tā ofi. O tā e au au, o aso pa ia e tā ai le lali. E tā ai le pate. E longo le nu. A wale wha moe moe. Te manatua, tā te telere, le lali la papa. A le whiau mana ngā luenga o le nei asu. Ma mai le wsilia, pune le ite. Pe tele alunga, pe tele alalo. Ai whai mai. E tele alalo i a sasamani. Manatua i manu whaivo le nei tai au. Pena fitai tunga iai le sunga le toina. Ia walo tātou nulotu le nei aso. Waula sanga nei ma le whamoe moe. Ia manui ai tai au. Le nganga whaafitai. Ia le nei aso wane tātou tāpo inga ma le whamalosi mai. Ia le tātou nu. Malu lau whai ngā luenga. Whionga te te whono ma le lau lau a whono. Ta mama tinalo no fua maftanga. Nalo vole kane sia mese sa moa. Tupu mai. Whai ona tātou. Whai tāpo inga fantasi. Ia langa leo le tua. Awa o sola nafi mana. E neu tātou savlia le nei vai aso fau. Ia wha malo, wha manlosi. A le ngang whaftailo sunga le toina. E masui le nue mon moliat. A wane whiau tāua ma le ngā luenga le nei aso. Wha malo sui. Wha malo la langa. Ia wane nue ma le wholaunga. Ia ngā nei le tua. Maua pelo malo si le tino whasisili le ngang. Ia wane whiau ma le ngā luenga o whenga iai. Pule tele le tua. Ia urua matua ma le ngā luenga. E le whaingo fia le nei vai tau. Ia ngā lele tua ia tumulautu. Ia wale whamoe moe. Ngā lele tua e toenga le nei aso. Malu le tātonu. Ta mama tina no whengai pēr ma talavai. E mese o tātou tawainga. Ia lo a whaina pēr le whalaupa ia. Motusia maaftanga. Ia ngā le lele tua. Ia whamawhanawhana. Ngā lele tua le tātonu ma. Toenga le nei aso mo na fufuanga. Ia mese tātou savlinga le nei vai aso. Whaftai.
le tua ma ngā luenga. E ise manuia i nei, na o le tua e mwhai ona whātumtumu, mea ua whanganga o ina o no tau sila ngā luenga i a telepea i nā, whamnianga o wale tua mono ngā luenga.
Ia o se leo lea e tūsai fo I manei aso. O nai forfolanga mo le tātou ekalesia, tātou tanga I tua tātou putini, ia e ia le tamai suinga lea, ia I se manatu le sunga te fono, a mai e tātou sauninga, ia na so o atua lea ma tātou fontanga whai nei tātou farsa. Ia ao la tā pena ia le tātou tona inga, ia e peiona folofoni nātu fo I le nei aso, ia pe a mai a le tātou fono, o te walau atu I le nisi o le official maftanga, ia le te maitai lea bo le whailutusi fo ia Cassie, ia whapea fo I te maitai lea Victoria, ia mo tātou Ailao, ia e leia le ngā I le tātou hall, ia sauni mai le tau maftanga, ia awale tona inga le malu le tātou ekalesia, ia tātou awai uma le tātou fontanga, ia peiona folfoloina. O nisi nai folfolanga, ia lewa tātou a ngai le seta, ia leo lo whamanatu mai I le tua tātou putini, ia tātou Ailao, ia whamalosi mai, ia I le aso lua, o le aso lulu, ia malaso wharele, ia leo lo fufuina wā, ia malaso tonai lea, ia leo lo sau I tua le tātou putini, tu langa fo I au fai pese, ma nisi fo I fufuanga o tātou la la, ia leile tangai fo I tua le tātou putini. Ia, pauna ia o nai folfolanga mo nei aso, ia manuia le sunga toina, ia manuia fo le tātou nu lotu soifua ma ia manuia. Fono whapi le anganga pe na whailo atu le laulau wa fono. Ia wafo I la fonga na whea ngai ma le kālesia le leitai au. E mamoli atu ai le whamaloma le whataitele. Ia wala fonga lava na sa aue le whalongo le leitai au. O to au mafola, o to wanga le lei. Whai o le whaife au. Ia ai meise ai o la fonga mo le kālesia. Ia leo lo whafonga I le tua. Le tua e au le manuia malona anga le lei. O le tatalo whai pea le whaife au. Ia whape nana pa I atu o tō a inga mawhale ma tātou uma. E le tua I eise tala whaasili. Nā ua sau no atu le laulau fono. A wale whaatulanganga o le nei a wauli. A mae a le tātou sauninga au talavou ia mei o tō I while. O e tapena lau umana tofi atu whai aonga. Ia mala a latu ai martina o ngā luenga. E tapena le whaamoe tātou mo le e seta. Ma nei e foi lea le ftuna inga. Ma ai ala tau maftanga tātou malo lo fatasi. So au talavou practice tātou I while a e opea ia tene matutua ia. Ta pena mai le tau maftanga le ekalesia tātou talisua fatasi. Pea mai ale whaasoa le ekalesia. Whaaftai le whaamana losi mai. Na awa tau sila malo lor tātou angotu spaia le neiva yaso. Malina ia le se I ta pena atu le poloka lamo le seta. Sila lunga le upenga te whailangi, wa watu ai sauninga, ia male aso, ai mese ele teimi e amatai, mo le vai aso pa ia. O le aso sāna, o le aso nai nei, me I mai fono titalo le fitu. O le fitu le awhai ele tātou fono titalo, ia ana so ai lea ma le flea marketi, e pea na tātou masani ai masina teitasi. Whaaftai tele ti akono, mātungo fiele, le fale o le tua le neitai au, whaaftai le whaamamaina, ia I meise ai foi le au le lei o teu whungala au, ia ia maua pele tā leni ti akono, whaapea foi ke Alexina, whaaftai tele lo lango ina, sa au whaapea la e sau e whailau tofi ti akono, o le mānaia foi le nā, ia ai, whaiaso le tua, o le tatalo ia maua pele tā leni, au whaipese whaaftai lia tau mate, ma lo lava tai pese, lewa o tau sila mailo I tiu tamatau, ia la o tō whaafonga ma silai. O le lau papa lea na, whai mea alofa mai ailo ofisa lau whai pese. Lea fionga le teitei pese ia tuitele, ia malana ofisa lana whanau tene ia fale ma sao. Lea o tō sila tangai mai ai, ia lea o whao ngā ina I le nei aso, ia awale tu langa o tu sanga mo tātou sauninga. Mai se pati mo le fōai, a le tātou ofisa o le au whai pese. Ia ma lo whaaftai, ma ua foi le whaalongo ma le la fonga, whaaftai foi lo tātou whaatasi martina ia tō wha.
Ioe, o le po fea lava le mea o ai, sau e asila na whanau, o le tātou e ka le sia lea. Tātou tau ave pēr tātou mata upu masani i tālu sanga. Ia manuia le nei vai aso maana fuafanga. Anga le leifo i le tua ia au tau whanau i le toi tali watu i potua onga. Malu pui pui le au mātutua ia au wafo i tala vai masani. Ia a o fatu ainga tausi o tātou fale ma ainga. O le a whai o le nei sauninga i le tatalu. Na mātu a mata i la wafio ia o le wha moe moe lava le nā le tua. Tā walunga lava i au vi inga. Tau pelo sili ese le leina wā, a wālo lima ta ino le mātu sauninga. Ia inga luenga tutoe, whaasoa le ka le sia, ta pena au talavou, ia manisi o fuafanga tau i ainga. Mātu titali tonu le tua te le tau mamau, e te mafutaina i mātou i lau whaabavau. Ai, mo i lātou, o le a whaia se mālolonga, na tatala le filiali i le tua le mātou tatalo, ia tu mau mai i mātou, whaatasi ma lau whanau umai le lalolangi, le manuia ma le file mu, o oi le tua le tamā, le tua le alo ma le tua le anganga pa ia, nei se i o i le whaavavau lava, amene.